minister, senhor Martin Watson, diretor SSO, senhor Myron Eustatius, secretaris-generaal di BPD. Tópico que nós devemos debater é pensioen eilandsraadleden. Met de palavra para o senhor minister. Mas danke, senhor Suriel, senhor de imprensa, boa tarde e danke para ti. O motivo que nós está aqui está devido a um acontecimento que a 13 basta discussão, pergunta da comunidade. Então, se tem a ver com o publicamento de dados personal de ex-Mion de Rat, de Eilandsraad, den quatro sugericos e te has acusar de coisas que não ahasi. Den o grupo aqui tem gente que a servir política, servir comunidade em política, aí atrás, que a sali for de atividade político bastarato, que debi na incumprimento do governo bobisa, está em uma situação agora que não há de golpe candidato sem que a deve de pensão, maneira de qual é posição do país, não tem nada a ver com ele. Esse não se explica que aqui é ponto, pero mais importante está que não está of diferente chamami pedir-me conta razão como ministro encarregado que é parte de salários aqui está comporta possível que não dado não personal está constando que o governo tem obrigação de proteger a Rivacaia. Rivacaia sendo que o qual a passa não tem nada criminal com ele, não há violar nenhuma lei e te hora que corre mesmo portanto em coisa amoral que tem lugar, esse aí tampouco não tem lugar. Ora pergunta está que necessidade tem para o vai buscar algo para pôr na publicidade. Então, a mim personal, o único contexto que eu dou está para tratar de pôr certo político não tem mal luz. Esse é o único meta. Um meta puramente político. Então, hoje nós vamos concluir o nosso aparato público para estar concreto do Ministério do BPD. Então, só vai entender mais concreto. Tem parte de SSO, a minha Watson, que é responsável por. Tem ambtenaar que usa na posição para questão político. Então, é algo condenável, é algo somente grave. E é algo que nós temos obrigação para, em todo caso, só para não repetir, ou ao menos minimalizar a chance que te repetir. Por motivo, eu me quero fazer uso de possibilidade aqui para pedir uma desculpa na ex-membro de Eilandsraad, que tem luz negativa aqui, que deram acusatório contra nós, para um coisa que não tem nenhuma arte nem parte de. Também uma desculpa como ministro responsável para proteção de informação que você pode passar, e também uma desculpa sobre falha que tem lugar. Então, se o Watson dá uma explicação na placa chiquito que passa, como que está a mitad ministro responsável para parte aqui do governo, me desculpa também que algo assim não pode passar, e no caso aqui também me pode indicar que nós está tomando passo para tipo de coisa assim que não repetir. Se tem pergunta mais direto, lo me tornam gostosamente, per come que sei, lo me quero passar a palavra para o senhor Watson, que lo dá uma explicação. Tá, o que passa? Bom tarde, meu nome é Martin Watson e meu mestre é diretor de SSO, que é Shared Service Organisatie, que é uma entidade que é onderdeel do Ministério do BPD.
In principe no está verantwoordelijk, zeg maar, para el gobierno, para el proceso de onder andere salarisadministratie en personeelsadministratie. Uit hoofde die functie eta memita akinang eigenlijk pa juda doen, nou tiki mas uitleg, explicatie over de proceso lo qual passa. Lo qual mi que als eigenlijk al work ik presentatie dat prometo me doen even een korte uitleg, een explicatie zeg maar over die proceso con eta kana normalmente. Dus best mi que bij un tiki mas diepgang in de feitelijk lo qual bij robes pa bisa sina. Anto para mí llega también un tiki más doen we más detalles over die cognosta van plan die zorgen que cierto cosas risicotechnisch zeg maar te goed afgedekt. Paco e parti grandi toch wel die salarisadministratie die gobierno. In principe de caso aqui nos está papel specifiek die salaris of sorry pensioenbetaling ko havendo plaats ano passado. Paco nos ex-eilandsraadsleden dan, então specifiek voltijdsleden. Naturalmente door het SSO zeg maar de eindverantwoordelijke para het proces het verwerken van de salarisadministratie en parte eta met worden verwerkt zeker nos. In principe wat we zeggen, dan hebben we maar zo'n idee over die Kiko SSO te hasi tour. SSO eigenlijk de organisatie die mainly responsible zeg maar para interne dienstverlening naar gobierno. Boy kwata kai personeelsadministratie, nos financiële administratie, de eigen salarisadministratie denk ik aqui. Nos ting IT helpdesk também, para o governo que kai boy nos ting het departamento die centrale inkoop, que haast met name zeg maar is openbare aanbesteding dan para cultuur en ministerie dan het departamento dan concerni, document management ko facilitair bedrijf. Naturalmente specifieke werken met erbij in het mas diep ku focus riba personeels ku salarisadministratie door ku te enang eigen te processa pago nang pago salario nang mensualmente e também parte de pensioenbetaling. Tocante e pago ku ahasi na ex eilandsraadsleden. In principe te zien ku na mei di 2017 basically nós hasi eigenlijk op basis die extra comptabele calculatie berekening kuno te worden gezien normalmente ding systemen. Pero vooral ora boting la cabeza é situação ku boting ku hasi pago dan ku terugwerkende kracht ku de materiële posten zeg maar die euro nos pakje op projectmatig. Basically extra comptabel a calcular hoofdpensioensom wat door de deelnemers dan dus de ex-eilandsraadsleden dan. A base de bruto berekening naturalmente wordt hij een bruto netto trekt. Goed na de andere die hoofdsom en hoofdpensioensom. Het systeem of eigenlijk is zo goed als extra comfortabel te calculeren. Belasting en loonbelasting goed in deductie voor de EC. Die dragen af. En naturalmente daarmee parte die sociale premies dan. Entre andere AOV en dergelijke. Ding berekening dan kohasi. In principe parte extra comfortabel. Een voorschotsbetaling kohasi naar mij. Maar kan dat gewoon correctamente. Dus not dat ding jong fout, ding initiële betaling, goed is zo'n kohasi ding mee zelf. Als het zien ik bouw in het tempo daarmee onveiligheidsmarge op welke moment in calculatie, laat ik het bijvoorbeeld zie hoe het ding hoe hij een pago ik noem maar wat 10.000 gulden netto. Nou apaga 10.000 netto per apaga bijvoorbeeld 8.000 gulden netto. Hoe moet ik hoe dan ook een reservemarge per oorbaas in definitieve boeking, demo systemen, zeg maar centrale salarisadministratie. Hoe te beleid op het definitieve betaling, wat binnen después, wordt in veiligheidsmarge ingebouwd, hoe moet in risico, hoe zomaar becalcula zijn die maas moeten wij pakken. Dus eigenlijk not een jong issue en zij erbij boom. Uiteindelijk, ora in voorschotbetaling, dan ben je in momenten hoe je naar een definitieve betaling. Lokaal eigenlijk zeg maar systeemtechnisch moet je hinga. Het datus naar een ding, hoe de bruto som per deelnemer, een systeem aan basis die zo rekenvelden dan, hoe de ingebouwde queries en formules dan, daar gaan ze zo calculatie dan naturalmente. En daar rolt natuurlijk ook uit de te betalen of af te dragen zeg maar belasting, loonbelasting, sociale premies, etc. etc. Ding is dat met een mee zitting zeer te post dan inkomsten dan hoe dat ding over de periode kan men calculeren pensioen. Hoe is er deductie voor de te betalen bedrag is natuurlijk te worden verrekend, inclusief de wettelijke rente ook nog. In principe, dat zie ik hoe na juli
ora ahasi betaling, een systeembetaling, zeg maar, een definitieve betaling. Een systeem, kuta PMZ al, kuta no centrale salarisadministratie eigenlijk. Ora ahinka bruto bedragen aan SCC bij bon. Geef met naturalmente het systeem dat ze calculatie automatisch. Ik denk passa ku eigenlijk calculatie kuta hasi paku specifieke onderdeel die loonbelasting. No abai manier MS erbij, oftewel het systeem heeft zeg maar de verkeerde percentages gebruikt. Ko ela zaken eigenlijk voor die onveldrobes, ondatenveldrobes, basically. Dus lokale passen eigenlijk daardoor dat ko in principe het bruto bedrag dat de pensioensom is, te akkoord. Bruto netto tractie kan minder boting in te houden en af te dragen loonbelasting. No calculabon, waardoor in netto uit te keren bedrag daarmee dat betekent incorrect. Dus op een verschuiving door hou in menos belasting op mestra hou in eigenlijk vanzelf in netto post de mas grandi. Ding in bruto netto berekening. Basically dat zie dat een controle traject dat onderdeel die afdeling die SSO salarisadministratie no a constata in momento zeg maar ora haze definitieve betaling SE no award calcula correctamente. Het resultaat naturalmente komt die incorrecte uitkomst. Zie je erbij over die netto betaling. Hoe zorg je die bruto post, pensioenpost, hoe ze berekening. Ora constatatie naturalmente também awak ku ontvanger, ku fiscus, com por corrigir SE. Dus in principe ora boting bijvoorbeeld die bruto netto trekken en daarbij boting dos option als het gaat over de mogelijke oplossingen. Ondanks dat in principe ora hendelo ahaya een incorrect of te veel uitbetaald netto gedeelte. Basically bopor je gaan regelen die aflossing, regelen die pago zeg maar. Pa haya e parte back moet eigenlijk te weinig ingehouden loonbelasting. Want naturalmente de organisatie de caso aqui que de SSO loonmeester dingen option dragen af e parte ku ta corrigi pa ku ontvanger belastingdienst. En die doosoption komt eigenlijk dat nos eigenlijk een wettelijke verplichting kunnen storting aangifte die inkomstenbelasting kunnen staan door aan je eigenlijk vanzelf op basis van aangifte in fiscus staan met de calculatie zeg maar in bruto netto traject aan de caminda in belasting en loonbelasting worden ingehouden en afgedragen nota correct of dat te laag of te hoog naturalmente is te worden verrekend particulier persona specifiek. De caso aqui também lo zien que laten we zeggen ex-eilandsraadsleden aan denk dan IB aangifte lo haya naturalmente si e parte ku tinku bij verrekenen vererven eigenlijk ku belastingdienst. Paku e parte die inkomstenbelasting ku no houden in idrage af. Lokaal situatie is in principe nog een ku bijvoorbeeld si onhinde dat tinku haya geen floring bruto na pensioen te goede ko ela haya geen 20 of geen 30 lokaal situatie is geen akira meestal kost kan is het correct de pensioensom lokaal situatie dat ko een verrekening oftewel die bruto per netto is no akana correcto is no akana manier meseta als gevolg die verkeerd berekende loonbelasting want een nang eigenlijk die een paar die bij verrekenen achteraf word ik ko IB aangifte ko de inkomstenbelasting aangifte kon ons doortasie ieder jaar. Paku fout ko a constata dingen systemen alhoewel dat zeg maar een controle achteraf is ziet dat zien ku in principe daarmee atomo contacten ku el leverancier de caso aqui ta e companhia Centric ku de is onko responsabel eigenlijk pa applicatiebeheer pa zeg maar rekenvelden dan beheer die rekenvelden ku systemen eigenlijk pa ku no salarisadministratie. De periode entre september en december naar testwerkzaamheden. Panang pora hanya sa isaka fo di kong fouten dingen query dingen formules nang zeg maar dingen systemen. En zij nos alloger die solution na hunte ko leverancier. Dus in principe daarmee lokaal te zien dat ko dingen systeem technisch al worden gezien te zien ko rekenvelden en modules nang te correct ingericht. En men kan menen dat in fouten in formule kuta calcula en loonbelasting specifiek bij groepen die laten ons beste pensionaden aan en zij worden corrigi. Dus in principe pakken facturen in nota een risico op 10 kuta keer dat onterecht wordt er te weinig of te veel ingehouden en dus ook onterecht
te weinig of te veel afgedragen aan de fiscus. Dus SC ziet daar afgedekt wat dat betreft. Tocante, ja, zeg maar structurele oplossingen. So, naturalmente met het zien que onze salarisadministratie eigenlijk in mijn tingelo met het taboe met het bewaarborg zeg maar in juistheid, maar in dat meer vanuit de audit, juistheid, volledigheid, berechtmatigheid die bij uitgaven. Ik heb mijn calculatie lang met het correcto, in systemen met het draai, como deve ser, naturalmente met het ding bo internal control, but checks and balances in place. Mi tengo visto lo cual cita sina, nos hace un análisis naturalmente interno también. Mi tengo visto el team die manejo novo eigenlijk a start juni di 2017. Basically nos hace un quick scan análisis interno para waar también zeg maar onda nos tengo bij redesign el proces nang onda nos tengo a basis de risico-inschatting, risico-analyse eigenlijk qua hace. Bota, ja, hanya como resultado certo knelpunten aan continuous loss op dingen proces, specifiek in caso que dingen salarisproces, lo qual falta work of lo qual si nos bij pak op eigenlijk per juli kaba die hanya aqui, daar implementatie eigenlijk die ja, met een herstructurering die afdeling dan personeels- en salarisadministratie, camina junto com nos externe auditor, com de SOAB. Nos daarbij bouwen in eigenlijk een interne accountantsdienst, een auditdienst eigenlijk in principe goed daarbij take care van manier hoop je maar rigido conform zeg maar de kwalitatieve normen camine in meseta. Interne controle como ze worden ingebouwd ding in proces dan. Die kom je te zien a base die quick scan cohasi a constatatie hoe claramente zeg maar 2 perioden ordenos bij back ontiki mas back in tempo. In ieder geval nog zien concrete data, concrete analyses assim over de periode vanaf 2014 onwards. Que men teko aworiki. Camine inderdaad botamira gewoon als je het hebt over een controle framework, een controle technische functie, como is het dingen systemen, dingen werkproces, wat is zien, een bedrijfsproces, sorry. Je nota wordt voldoende afgedekt. Dus hoe het SOAB nos stellen op een implementatieplan. Camine eigenlijk door de risico naar kutame normalmente te worden constateerd zeg maar vanuit die externe auditcoutatie. Ja, in principe daarbij worden ingebouwd en afgedekt. Mind you, het proces aqui, salarisadministratie op jaarbasis nos papiando die on average 40 miljoen florin. Que men eta die proces nang die mais importante que in principe in verdade tinko bij atender naturalmente si boting un framework nota adequaat of niet voldoende ter afdekking van de kwalitatieve norm van de risico zeg maar naturalmente audit-wise boting bij of control-wise boting bouwen ze in de werkproces is in principe daarbij vinden plaats vanaf juli 2018. Dus nog dingen zie genoeg stappen ondernomen maar in ieder geval segurata me la cabeça het tipo de fout materiële sin no por vindo plaats. Mas. Dank u, senhor Watson. Pues para mim resumir, lo qual passa tem fallo de programa. Em vez que o governo, lo qual nós temos responsabilidade a hacer un berekening correcto, pues si suma de pensión o de papia está de 100 florin, a base de cálculo, o leite prescrevi en será 80 florin, o so 20 vai na belasting, loon belasting o de papia, o otro prima social, a retener el loon belasting mucho tiki, de modo que persona haya 85. Pero se nota um crime. Passou maneira o senhor Watson explica, na fim de ano, no qual nós turta assim, botinho declarar na imposto que está na boa entrada. Então a base de loan card que botanha tem qual indicar que tanto sempre tem entrada, significa que você paga tanto belasting, pero em realidade você paga algo menos, botinho paga a diferença aí. Nesse sentido aí yung gente não há sem demais de pensão. Não se dizer enfaticamente, a informação que aqui da frente lá é totalmente outra quadra.
Assim também, que a gente que faz coisa, tem hora mesmo que pensa que ladronice tem, pergunta de como não vai fazer queijo. Então, você pode pensar, uma visa hoje, não está bem. Para verdade, em caso aqui, está bem para fantasia coisas, para a gente tem problema. Então, você como governo, me está lamentando naturalmente, mas tem responsabilidade. Porque o ministro, nós temos que garantizar que a gente de mala fé não tenha acesso a tipo de funções. Então, para cumprir que parte, de maneira que o senhor Bosna explica, nós atuamos passo. Mas ter constatar que, no momento que o governo aqui sinta, então, algo de vezes, o senhor Watson quer nombrar como diretor ad interim, nós temos um rapporto de Contraria General, que está señalado que tem deficiência dentro das administrações. Nós temos diferentes rapportos de SOB também que está señalado deficiência. Em cargo específico, o senhor Watson está para executar a recomendação de rapporto, o qual nós estamos fazendo. Se a falha toca, não está direto pelo senhor Watson, está gente, companhia na Holanda que está traz programa, vende com nós, está não faz falta em cálculo. Pois, aunque nós estamos aqui na mesa, nós mesmos personal, não faz nada malo, mas de maneira tampouco para evitar que coisas não passem a todo lugar, no nosso lugar, toca nós pedir desculpa na ena não que está sofrendo incomodidade. No momento aqui para o qual passa. Se tem pergunta, gostosamente lo me quer contestar. Ok, muito dank, senhor ministro. Nós estamos a começar a ronda de primeira pergunta, 2 perguntas para cada pessoa. Boa tarde. Me atira vista temporária para o qual nós estamos aqui. Me não mira de quanto se trata, de suma que me encontra robês ou fofo, me tem que ir robês. Robês tem sistema, tá? Mas é suma de mais total que o pagado, quanto dá? Ou é suma de mais que o retener? Não me sei assim. Não. A queda retener suma de menos. A queda retener. De mais mirar fora, de mais mirar febundo de vista suma recebia. Não. Foi por 2 pontos de vista, o qual me sei que a retener menos que o qual se você paga na longa belasting, mode papi 20 sorim, então o sistema a conta de 5 e retenção de menos. Não, não conhece não. A retenção sim. A retenção de menos. E o qual ela ganha com montante está de mais. Seguro. Mas não paguei demais. Para sobra, o senhor Watson explica, o processo acaba no momento que ganha e o montante e o governo retener imposto. E acaba no fim de ano, a boa se bo angefe na imposto, de qual visa, e tem a parte de entrada A, eu tenho entrada B também, entrada C também, ou vou controlar tudo junto, e tenho que pagar tanto na belasting. O mira desse sistema de quanto te trata é suma. Sim, que dá? É conheci, então minota dona é montante e para o seguinte motivo simples, pessoal nós turbo visa, dá tanto montante, tem tanto mesmo de elançar, então nós calcular com tanto sem linha. Nota assunto de ninguém quanto sem o tá na pensão, na salário, só o que seja. Como governo tem responsabilidade. Tem responsabilidade para querer estar correto. Me pergunto agora, bom maneira. Me pergunto o seguinte: tem falha agora cometido de uma maneira ou outra, que cena, que vai caminho, que não se trabalha de forma e ofta programar para não. E me pergunta está dogo trata de placa de pueblo, de quanto te trata aqui. Me nota que essa nome, me que essa político, me que essa que tem reunião, tem muito, me que essa com alta, está com chiquita, me que essa solamente é suma de quanto trata em total. O pueblo não queda perjudicado de nenhuma forma de caso aqui. Nenhum débito de mais não queda pagar. É o qual que queda pressupostar
esse aí tem ena de direito esse é que era sacar. Porque não quer corrigir na caminha. Pois em vez do imposto que ela vai pagar de via, vai pagar de 2 via. A segunda pergunta está trata de tour eilandsvreden, está de situação aí, of de que período para que período, papi, of esse está bom, está possível? Esse aí está possível no sentido que, se não te equivocar, 2001, Correcto, 2001 en 2010. a introduzir full-time eilandsraadslid na het tempo e território insular de Curaçao. Então, tem 2 tipos de membro de eilandsraad, você tem full-time, que tem salário, e você tem part-time, que tem toelage. A lei em questão está na 2014, 2015, segundo. Al final, vai ser lei de pensão. Nesse momento, o governo será paga por a pensão atrasada. Pois tem a pensão atrasada de quase 9 anos. Pois, naturalmente, o Urbano tem plus interesse. Pois, o Urbano tem conta montante de sangue não sai normal. Pois, nem mais que tudo luno to abo slep nang ang ta assim que é tendência tá em cima de mais tá tem foto de é bem a de uma maneira para sacar foto ao menos o governo bisavo te sabe de cálculo essa que você ranha então o bisavo ok tá tem foto pero no caso que em Brasil nada. Sim, sim. Minister, não quero falar comigo, pero eu tenho que explicar coisas para ele não conta compreender de novo. O sistema há assim erro. Então, o montante que ele na miséria ganha, estava mais tanto que não tem direito de riba. Não. Que não tem nenhum problema agora. Não. Correto, não tem nenhum problema. E o não é mais tanto que tem direito de riba. A sobra. Me dá por explicar troca. Supongamos, você tem direito de 1.000 florins para luna arriba pensão. Então, de 1.000 florins aí, Sim, você tem eigenlijk een inhouding 30% mais na loonbelasting. Dus in 1.000 florins você tem, o governo faz favor não, só que na fim de ano você paga o belasting, mas como é papel fácil, o governo está facilitado, então berekenen que você bem com o governo, mesmo que deve adelantar. Então, no fim de ano, nós estamos mirando que começa a estar definitivamente. Esse sistema, agora que há cometido falho, é lá, em vez de quitar 30 florins de loonbelasting, ela quita 20. Ok, que me se quita 10 mais. Me se quita 10 mais, sim. Quanto é o montante total de 10 mais aí está? Te sei, evita que é a ponta. Que me diz, o sistema aqui está 10 de menos, se nós acumular o montante e quanto está. E não está relatando a nenhuma, está com montante está em sua totalidade. Sim. Sim? Sim, nós vamos gewoon even concreet zien, para mim, beantwoord de pergunta toch even. Basically, een verschuiving, dan hebben die te weinig ingehouden, maar in principe incorrect uitbetaald of te veel uitbetaalde netto bedragen, netto pensioen. Dat heel specifiek, zeg maar voor de hele groep, dus in zijn volledigheid. Nu hebben we 86.000 florins. Mais ou menos, 1 milhão. Danke. Ok. Agora bem. Minister, nota ganha que a prensa tem que sim da maneira watchdog para o e coisa e bem na seu lugar back, dat het goed komt, dat het ooit verrekend wordt, whatever. Tem dan a responsabilidade de watchdog functie de prensa tá para make sure que o falho que está cometendo está bem bom back, não tem problema, que não é bem pico mil e não está querendo drift, que nunca mais tá vereffen né. Sim, claro que tem que ser. Para com o paciente, door die wacht na fim de ano, se o senhor conquer que está a sua aangifte de inkomstenbelasting, quanto belasting berekenen, então se não é trabalho correto. Então lo tem que ser para tanto miljoen. Então mijn zaak is het prijs erbij te zien. Met die magriaties, sorry, een toevoeging daaraan. Ora a constatar, zeg maar, fout in het systeem, in onze salarisadministratie. In principe, naturalmente, a tomar contato com os leveranciers centric,
Nós assim dat het team die development die dan eigenlijk pa solucionar e issue. Pa bin werk heel concreet erop. Eigenlijk bo bahasi bo IB aangifte. In montante eigenlijk verschuiving ding en bruto netto Nós die corrigeren, nós corrigeren dingen systemen in rekenveld. Ik heb een formule voor te calculeren loonbelasting specifiek pakken in parte de administratie. Nós adraai proces die novo pakken in loonbelastingkaarten. No qual que men ku sunang ku ahaya incorrecte bruto netto traject vanzelf ahaya een loonbelastingkaart ku ta kwadra ku berekening maar neem is het oftewel zeg maar dus die ku orbase be aangifte en no die onverkeerde weergave die kiko in persona agana aan te kiko eigen eting bijdrage af. Feitelijk ora ontvanger belastingdienst mira kiko a cash in van sina que me kiko a collecta na loonbelasting. Wat meer een differentie kiko a collecta kiko mestra collecta wat staat nog open aan te vorderen. Want de eenheid wordt rechtgetrokken sowieso. Personal no pobinco een otro loonbelastingkaart met een comprobante die parte di SSO of die parte di salarisadministratie di governo. Con nota quadra che cifra nee, per sota ook nog te doen. Want de kopie kon aan voorheen met de kopie die systeem mes. Dus in collecties worden doorgevoerd. Want inderdaad, naturalmente, bij de aangiften van de inkomstenbelastingaangifte die Grupo E specifiek, vanzelf is het worden rechtgetrokken. Minister, por garantizar que na final de ano ora corrigir a coisa que ta informar comunidade que sem que tu custa solucionar? Me passei voor de working. Okay. Passou papiando de entrada arriba 2017. No momento aqui nós tudo suposto da tarefa nós aangifte de 2017 acaba entregando. Pois no momento aqui quizás de hoop die emion die raken impuesto está processando esse acaba. Quizás aqui dois anos é definitivo aanslag, jullie zeggen bom. Ten quadro visa meneer Rafaela, bo 5 anos tanto sembec. Pois losso de ético a retener de menos, toch para resultar com ele 5 anos sem ainda de governo. Então, de mais centrada, mais coisas o aftrek, o sangue de entender com ele. É concreto, segundo eu tinha maneira para controlar, para confiar que o belasting está seu trabalho correto. Sim, posso remarcar que parte de watchdog, remarca, não se usa em duas coisas em vida que está seguro, um está morto e outro está belasting. Pois, meu, daquele não se preocupar mais. Banda de sei, me queria achar parte de watchdog. Se você escuta bom, o qual agora indica que tem problema de par aí acaba de governo, que o Algemene Rekenkamer e SOAB a constatar. O qual o senhor Watson avisa e o ministro também avisa, que o qual nós estamos fazendo agora aqui, como ambtenaar, da só para corrigir o problema aí. O único motivo de com coisa que sai agora aqui, está você trata de político, não? Pero um problema que tem, então nós estamos trabalhando roupa duro, maneira o senhor Watson avisa que ele não par exemplo de coisas que nós estamos fazendo, pero nós temos mais coisas fazendo para evitar que dê futuro, não vou evitar nada 100% nunca, mas o caminho ainda atrás. Tem falha que agora cometer, pero nós que trata de futuro para eliminar mais tanto possível de tipo de falha aqui, para nos assegurar que o célula de belasting está usado de maneira correta. Pois não está somente para o caso aqui, mas nós temos trajeto mais amplo, em qual nós temos só para o processo, que nós estamos de 440 milhões de florins por ano, que esse aí também pode usar de maneira correta. Pois eu trouxe, tem trajeto mais amplo que nós estamos canando, o que programa, o que processo, o que gente também, que está coisa aqui para nós, cozinhando no Ministério da Caia, tem trajeto total que nós estamos canando para a direita, o qual nós estamos fazendo. Nós estamos contentes com o watchdog, mas é uma responsabilidade que nós, como ambtenaar, e eu quero que o ministro também, que são responsáveis, tem uma responsabilidade que nós sentimos também. Sir Peter? Hoe komt zo'n systeem eigenlijk binnen de overheid terecht? Omdat er is nu iets fout gegaan, dus het zou kunnen zijn dat het misschien niet goed getest is. En u heeft er zelf eigenlijk ook niet meer zoveel vertrouwen in, want er komt nu een hele extra controle van accountants, als ik u goed begrijp, om te kijken of alles wel goed gaat.
is daar dan eerder niet goed over nagedacht? Is het niet genoeg getest of wat dan ook? Ik wil daar als het kan een kleine nuance in aanbrengen. Inderdaad, inderdaad is het zo, ik neem maar natuurlijk in het Nederlands beantwoord worden. Ja. Inderdaad is het zo, zeg maar, dat wij ook op basis van het feit dat wij, zeg maar, in juni vorig jaar wat dat betreft als nieuw managementteam op de rijdende trein gesprongen zijn. Je zit dus, als ik het zo mag zeggen, dat is niks meer als verwijt naar de voorgangers toe. Maar je zit wel met het feit dat je, als je het hebt over de processen, de inrichting van je systemen en hoe de zaken werken, je control framework, dat soort zaken. Eerst met die erfenis zit. We hebben toen een quickscan gedaan, waarbij wij dus, zeg maar, de risicoanalyse hebben gemaakt. Om te kijken welke processen, welke systemen enigszins, zeg maar, het business process redesign nodig hebben. Oftewel heringericht deel zullen moeten worden. Om in ieder geval de kwalitatieve norm te kunnen bereiken. Even heel specifiek voor het gedeelte van de salarisadministratie. Is hetgeen wat je eigenlijk vooral moet kunnen waarborgen, is het feit dat je, zeg maar, je juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van die uitgaven kan waarborgen. Dus dat je daar, zeg maar, met een hoge mate van zekerheid op kunt bepalen door je interne beheersingsmaatregelen en dergelijke, dat het goed zit. Het is niet zo dat wij het systeem hebben aangekocht en dat dat niet naar verwachting gewerkt heeft. Wat wel zo is, de inrichting inderdaad in het verleden, dat had scherper en beter gekund. Dus als nieuwe directie of managementteam, als je dat zo wilt noemen, MT, zeg maar, hebben wij dus de analyses daarop losgelaten. We hebben dus op objectieve wijze, zeg maar, geconstateerd dat er dingen zijn, zaken zijn die naar onze mening urgent opgepakt moeten worden. Die constatering die wordt ook onderschreven door de management letters, het onderdeel van de externe audit, zeg maar, die SOAB jaarlijks doet natuurlijk. De controle op de jaarrekening, om het zo maar te zeggen. Waarbij de post salariskosten of personeelslasten, één is die ieder jaar eigenlijk in de audit valt. En waarom? Puur op basis van de materialiteit van de post moet dat wel. Want als je het hebt over van de hele landsbegroting, even ballpark figure, heb je het over om en nabij 1,8 tot 2 miljard per jaar. Waarvan 420 tot 440 miljoen te maken heeft met die salarisadministratie. Dus wij hebben geconstateerd dat daar, zeg maar, controle technisch zaken veel scherper kunnen of moeten. En dat is dus ook het traject wat we nu dus samen met de externe partij, SOAB in dit geval, gaan oppakken. Dus we hebben sinds vorig jaar, na de quickscan, hebben wij dus de voorbereidingen gedaan. Daar zijn we eigenlijk zo goed als klaar mee. Waardoor in juli ook gestart kan worden met een implementatietraject. Als ik het ook goed begrijp, dan heeft die leverancier, die gaat die fout wel rechtzetten, maar heeft hij ook gereageerd? Toen die fout werd ontdekt. Heeft hij daar iets over gezegd? Sorry, wat was de tweede vraag? Die leverancier, als ik het goed begrijp, dan gaat hij ook wel aan die hele software gaat hij werken. Maar heeft hij ook een bepaalde reactie gegeven aan u toen die fout werd ontdekt? Ja, toen de fout ontdekt werd, hebben wij contact gehad met de leverancier, of contact opgenomen, beter gezegd, met de leverancier. Centric in dit geval. We hebben toen ook contact gehad met het projectmanagementteam, dat vanuit de Research and Development Unit, zeg maar, bij Centric dit soort issues oppakt. Want zoals dat bij ons gebeurt, in alle eerlijkheid, dat gebeurt ook in het bedrijfsleven of bij andere grote partijen die ook gebruik maken van dat systeem. Het is dus niet zo dat wij, zeg maar, een inferieur systeem hebben aangeschaft. Wat wel zo is dat in het verleden bij de implementatie van dit systeem, ik zal maar zeggen vooral het lokale projectteam, wellicht sommige punten niet scherp genoeg heeft opgenomen in de TOR. Waardoor dat bij de implementatie van het systeem destijds ook niet helemaal correct of volledig meegenomen is. Een van de uitkomsten daarvan is dus dat, zeg maar, in deze submodule, die gaat over specifiek de administratie voor pensionaris, moet ik even zeggen. Pensioengerechtigden, sorry. En in dit geval specifiek de submodule, zeg maar, de administratie die bedoeld was voor deze groep gepensioneerden. Daar hebben wij dus geconstateerd, zeg maar, dat er een fout zat in het rekenveld, oftewel de formule die erachter zit. Centric heeft wel gelijk ook er werk van gemaakt. Dus de leverancier die heeft ook op een passende wijze, zeg maar, meegewerkt aan de oplossing. We hebben dat toen in de testomgeving inderdaad volledig getest. Toen is dat overgezet naar de productieomgeving. Waarna dus ook weer een testrun gemaakt is om te kijken of, zeg maar, na de aanpassingen, de correcties, zeg maar, in het systeem, het nu wel conform die kwalitatieve norm betrouwbaar is. En dat is goed gebleken. Dus dan zou daarmee, zeg maar, een structurele oplossing bereikt zijn. In ieder geval voor het oog op de toekomst. Sim, minister. Minister Commissar Bisa ku ting ambtenaar den ministerio ku hazi ku da mal usa na position
como ambtenaar, com minister a work minimalizar e chance para repetir e tem gente que tem mala fé e não tem acesso mais na informação. Que coisa que significa que meneer Amanda é ambtenaar na casa? Legal dizer honestamente, me tenho sospecho de que o que tenho busca, pero você tem prova concreta para eu pôr mão. Então nós está investigando como para prova na concreto para pôr mão riba não e tomar passo de caso concreto aqui. Pero uma vez vou solucionar vou pôr de mal fé aqui banda, ou não de mal fé aqui banda, eu tenho garantizar que se outro é de mal fé bem, não posso fazer essa coisa. Então esse sistema não se proteger melhor. Nós precisamos procurar sistema que ainda vou pôr, como se garantizar que gente não autorizada não pode entrar, então se não entra mesmo, vou ter trail, prova, sim, trail que vou mirar quem entra no sistema, que eu vou atender. Mas você vai me Watson? No, correcto, sí. No, sí. Mi punto está que o povo tem que pensar riba ambtenaar não que tem mala fé. Gewoon, mi punto está se está preba que gente se me está horta algo fim me trabalho e me está dando na mi concorrente, porta não está manda mi casa e porta casa porta possível que o ambtenaar também. Sim. Nós sabemos de confiança que o povo está suposto ter em seu governo e depois tem seu aparato. Então, reconhecer que o tipo de caso assim aqui está de confiança aí. Então, dá empenho, dá missão de nosso ministério, não somente para nós, Ministério do BPD, mas o governo em geral, a tudo o necessário para fazer confiança do povo do aparato e de maneira sostener nossa democracia. Nós temos, em contexto aí, temos aparato naturalmente para sostener o governo, temos gente, temos procedura, basicamente. O processo não, temos tratado de tal forma que o custo vai para o peso. Mas a gente que trabalha também temos que procurar para não ter bom coisa, consciência de que está bom e está malo. Então, o trajeto é trajeto à parte que nós sacamos de um quadro de integridade para garantizar que a gente está consciente disso aí. Então, se coisa passa mesmo, nós temos uma unidade a gente não por atender. O quadro é nós sacando é caminho para chegar a esse chamado Bureau de Integridade. O Bureau aí, maneira nós explicar, tem a tarefa de prevenção, pois procurar para gente não que o trabalho do governo está bom equipado moralmente, ter visto também que a lei não está suficiente para sobre a gente por ter boa intenção, mas por suceder coisas que vão atuar de outra maneira. Pois é, o lei antigo cobre isso. Então, se um coisa passa que vou atender de uma maneira adequada. O processo está caminhando, nós assinalamos que a preparação nós aqui nós acaba que parte de lei, tem sentido que tem conceito de uma mesa que na vez exato aqui para sacar falta for eventualmente para nós canal é caminho de conselho, maneira racionais, etc. para vir para o estado. Bane de sei, nós começando que está ligeiro para chegar na host de unidade cabeça diretor de unidade de integridade. Então o processo é de pôr aviso do corante proximamente vai começar e nós podemos calcular que para o centro de custos mais tardar. Não tem mais lá, porque é o responsável. Que dia nós temos o selectar? Espera que o anúncio da saída de semana que vem é 1 a 2 semanas que vem. Então, o processo normal dura 2 para 3 lunas. Se tudo está smooth, 2 para 3 lunas.
Questi stati di juli tanto che vertellen we luna di vakantie, juli, augustus, mei setembro. Sì. Questa non sa se è per parte della provincia, non sa se una comunità per trarre parte integrità, è bureau è la marcia importante essenziale dentro outro posto que entre outro é cooperação com o OM por exemplo você tem nas coisas de parte de informação como digo tem CIO em caso aqui nós temos também Chief Integrity Officer que é a pessoa responsável por é a pessoa em contato que está responsável para o posto que tem integridade em aparato. Nós temos Ronald a começar uma pergunta. Sim, eu tenho uma pergunta que tem mesmo direção. Eu tenho falado de sítio que nós aqui, que explica o trabalho de instância que é mais importante mesmo. Mas qual como também está e como que eu bem interessado em estar, que momento é sumanan que não agora retener e aquela pagar assim ainda não. Mi sa que tem pago retroativo que tudo aí. Correto, sim. Pero a que momento a paga esse ano aí? In principe is voorschotbetaling, initiële betaling, vindt plaats na mei 2017, de juli, que 07 di 2017, a definitieve betaling, a base di naturalmente in data qua in sistema de nossa centrale salarisadministratie. Dus in juli feitelijk a definitieve betaling. De inaan kan met ornos publiek laten wisselen tussen haakjes foute betaling. A worden de luna di juli. Correcto. Para mim doen even correcto 2017. Para mim doen even concreet antwoord naar de pergunta que meneer Rassi. Que ora constatar. Ik controle achteraf, ik controle team die SSO salarisadministratie, met departamento de salarisadministratie mes, no asaka é fout de formule de sistema voor ora processar e pago dan que men die van entry data entry tot aan moment van betaling, nou no a constatar que esse não estava correct. Ik controle ko abing achteraf zeg maar, hoe dat ding luna die augustus/september. A constatar que, em verdade, zeg maar, a base de bruto netto review com a RASI, a constatar que o pago não porta correto, porque tem verschuiving de loonbelasting que wordt incorrect ingehouden. In principe, naturalmente, ora a constatar esse, a stellen op het dossier necessário, a tomar contato nessa hora com o leverancier, para nos por como se can caminho para a RASI review também de banda, para uma e falta sentada no sistema. So, tecnicamente, nós mesmos, por menos, por a saca, nós por a mira, se uma está em fout, pero ora bota papiando die applicatie que men achter de schermen, query mes, hoe die opgebouwd is. Is het dusdanig technisch dat de leverancier in principe applicatiebeheerder, zeg maar, mensen being aan boord bij Judabu Sali afo. De inang nos te contacten met de leverancier, tegen ons a llegar een solution, que worden ingebouwd in het systeem. Op die moment pone Sim. Ora is hij worden constatar, toen we contacten met eigenlijk vertegenwoordiging, zeg maar, de commissie, met representatie, het grupo specifiek die pensioengerechtigden dan Dus basically vanaf september onwards dat in contact regelmatig met het grupo, Paco el qual a constatar, y también Paco e option dan kuting, zeg maar, als het gaat om een oplossing. Belastingdienst, sorry. Belastingdienst staan we nog zeg maar ontvanger. Daarmee dat in contact vanaf september. Want we zien naturalmente dat de spesken onze constatei fout. Dan kom je toen contact met zowel Belastingdienst als zowel de vertegenwoordiging die groepen die pensionaden aan incorrecte betaling. Curiosidade, tem apenas para verificar a corrigir de falha. Não pode ver teste logo para a paga suma gabla de mais. Compreender as pessoas essa pergunta, em princípio ja, me doen zeg maar echt gewoon in details aan over die kingseeking, no? Me não bedoelde pas se echt een privé aangelegenheid, dus dat die no, maar komen we lo qual zit assim in verdade tem ex-eilandsraadsleden que a commissar of a pakkenwerk zeg maar para corrigir a parte.
Quizás te vamos a subrayar también, pero ahora quizás me conta un gran secreto de tinco a una secreto, pero maneira Sr. Watson da indicar, mensura que nós constatar erro, naturalmente não se pode encorar que nós fazemos fout, da coisa personal de gente, e se queda personal, é privado, pero nós temos contato com a pessoa mesmo, nós temos contato com o belastingdienst também, pois nós começamos a actuar e coisas. Agora que a parte me custa coisa secreto da tem com em inglês cloak and dagger, mas da CIA a caia dentro, pero tá algo que até nós constatei fora a passar, nós tomamos passo para tomar contato com a pessoa não com não coisa privada, coisa vai probestenche e nós indicar na belastingdienst também e tem aqui tal e tal coisa, só de conta melhor maneira para nós vai deal com isso aqui. Pois agora que coisa privada ainda está ali bacaia, pero não está assim na puta secreto, puta não só toda informação em inglês que tive coisa simples, nossa sala acaba como se deal com o problema. Portanto, handig, maar met toch gaan ze kleine additionele toevoeging naar je uitleg. Lo siguiente, eigenlijk in principe, een fout quasi, komen ze verder bij te weinig ingehouden, incorrect uitbetaald, te veel uitbetaald. Dan bewaakt gewoon de overheidskas en landskast die gobierno is het budget neutraal. En nós temos que nos apaga demais, nós não apaga em vez de pagar 100, nós apaga 120. Lo qual, la camisa, se botin e parte que não ahou in, que a schuift door para netto, al word ik ko IB-aangifte, inkomstenbelastingaangifte, ko de werkelijke verplichting van ons toer, dus tambi pa groepen aqui. Het wordt rechtgetrokken, dus hoe dan ook, per saldo, maar que in verdade het een fout, que dat we het systeem cujo consequência não, pero per saldo, en nota sino que o governo bewijzen van as que zijn, spaar zijn, mas que dat tem que paga. Dus, ja, correcto, sim. Dus eu pergunto tá de contingente que a comissão paga back. Segundo o Sr. Watson, avisa o rei contingente que a comissão paga back. Terechte vraag. Sorry, porta je pergunta não está afgerond. Moet ik wel gaan No. Okay. Sim, esse aí. Oké. Eigenlijk geeft men orbewaak option aan kuboting, patrekkenrecht, lokaal ting ook corrigier, zeg maar, lokaal bij fout. Boting eigenlijk twee hoofdopties op pas toe. Ondanks dat gewoon kuboting, de rente onregelen die pago bij wijze van of een terugvordering. Op basis die incorrect uitbetaalde netto pensioen. Anto SSO, zeg maar shared service organisatie, ding ik caso specifiek. Lo fungie komen tussen kanaal of doorgeefluik met de macht die wisselziening. Kuta vordert terug, zeker een deelnemer, een pensioengerechtigde. Anto naturalmente 1 op 1 dat schuif is door een belastingdienst, camine en ting bij fiscus. Op optie 1 eigenlijk dan een aflossingsregeling, die we kunnen meer zien, op bedrijf een pago een arreglo die pago, sorry. En die dos option, de option ku naar de IB-aangifte, het wordt verrekend of rechtgetrokken. Uma pergunta. Senhor Cooper, tem uma pergunta mais? Sim, como não tem mais perguntas de sala? Uma pergunta aclaratória, mas nós precisamos duidelijk. Se tem pagamento back, se tem algum cabo que adrenta arreglo para pagar back, significa que tem ranhamento demais. Me pode ser kort door de bocht assim, né? Se você tem arreglo para pagar back, dan passou a ranhar cost demais. Sim? Não, ministro, está saindo de cabeça, mas eu estou pensando em cabeça, como eu vou pôr artículo amanhã. Ex-membro do Conselho Insular não a receber demais ou se receber demais. Passou, se... Não receber pensão demais. Não, é vai para Kiko, é vai para receber demais. Passou, se tem arreglo para pagar back, passou, tem custo que não ganha demais. Me posso sugerir a cabeça? Me posso sugerir a cabeça? Sim. Ex-elas slidan tem belasting die acaba de pagar. Esse é o resultado, sim. Não, agora não estou bem na cabeça. Bom, é pergunta daqui que eu tenho cabeça correta, é pergunta da quadra bende. Senhores de prensa, por favor, primeiro-ministro que dirige a palavra no bolso, um pouco dourado para esse aí, me queria chamar Danki, o ministro Conquet, senhora Soares, senhor Watson, senhor Eustacius. Danke por vossa presença e até na próxima ocasião.